Пірлешлі зен тузаилнечі мече вырнаштармада чымылырах, адаланмада майсем ытларах. Фермерзем ялхушалық кооперативісіне чымырданма бұшлареш. Алура шавырзыяма патшалық візене грант парса булышать. Кооператив сене чехелебе палаша стезе и берх падрели районне шитример. Лука агрокооперативра пухса илне тухача дербейлеща. Пірбайне сутма хадерлеща, ытыне управыша гураща. Техника чинзенечне сама шымылладать. Самахмай кунда чане технологии зене тебе гураща. Качал пинтонна сухан вырначмалых чане управыш худаяна. Сывлыш температурине унда чиры пасырха задыраща. Чак навали вентиляции дыдым недуна. Сухан евыш ещик сенче упранать. Шак нашкал мислета на пасалма помощь. Лука агрокооператив егибенде вунса кырмышчулда ергелення. Малдана хунда твада пилик шенгене. Еш хушынсах пына. Халі кооператив килди хушма хужалық пәшлеген тоғыр шемгене, тада шейчі фермера бірлештерзе дырать. Мен білі бұштарынзан, тілі бұлатырмыр. Адырға бірле ақса үстерер, вара тоғыр жинран, берін пилігі жы, шуты тұрыш. Тестехле жул булат білдезе шанзадырас керет. Ебір візен вали ворлық езігізі падымыр, візен бейтін ворлық лезен. Візене шак бірле берін кооперативный шыры буры шавы шырыжыне акса барза візінен. Үстерзе падымыр пайын егун, алладжа соты сухан зевок. Шамбада пайын егун візен тузайны зевога ұштавранстарас тілі вшукка. Візен жын пайын егун кооператив шак өдузен татсабама хадер. Падрель тарихинче тузаилне суханара шейн нумай регионинче келіштерейші. Шидес шулпышламышынче ана чегелешінне де асадеч. Беларусь тада Молдова республики зембе кунберге калашса тадылны дайынде. Лука агрокооператив радраган сен шучебе кашни хайдерлен ишлене булсан, шакна дума евардарах пулече. Капла патшалық укшетен кенети вишмеде майбур. Пәчіктада выдам предпринимательзене адаландармалы наци проектчебе келешүүлен пилік мүшшулынде чываш енре фермерзене дада ялхушалық кооперацияне шомалық күмелі программа бурнышланать. Пайын егуны бір шак программына құтсынза, шерін бір миллион денге ұқша, илдімір, шерін бір миллион денге шумне, вунвиш 20 миллионы бір хамырне құшмала. Потому что здесь водорбилик миллионных проект под жіберін. Шак шотраны бір ювыш контейнерзе білдімір, онда бір тонна яғын сеуа керет. Ебір өзіне тоғы жырысту келдімір. Күжалай кейжул, ебір шыны қайны шыра. Шыны меслетпе, сеуіксіне сұқлат бұр. Хәлға жарашын. Палақ теймелі погрузчик келдімір. Енженде үнчен бір бұзық машинынан пилік ұлды жин, бір пилік ұлды зегет. Келі бұң боласын теймешкін. Пайын бір жин, бір бәтшен жин. Шерін водырмен құшын машина тейзе ерза бұзақма бұлдарайды. Бұл палақ шымылық. Кооператив интерлевизем пызык шулдалық вишленичен сухана суйлаган тада худаща тулдараган хадерзем туянмалла. Унсыр бушне хайзен судуйлю паллыне дешереплетме балартна. Шынгырдамре экопродукт кооперативті патшалық пулышы вебе узугурна. Егебенде вунса кырмыш шулдавыл аллы миллион тенге девишня. Укшана сәт тербелеген цех тумаяна. Чердавара кооператив радраган шинсенчен буштараща. Ана кунда пахалыхне лаборатории рецепчене хыщенка на ешинаща. Кайранда садаща, сивидеща, ундан тень завода лежеща. Палах шакнашкал сэдень хагеде пызыкрах. Талыкне цехра шеремпелек тонна чердавар тербелеме булдараща. Шидес вахытра кооператив услам щукаларма, качака сэденчень сыр хадерлеме бушлашын. Падрель районинче бурнагансем ешпа шлени тухышларах пулныне анланса илняенде. Берем падрель территории жайынче, пайыгон, билик кооператив іштеші, войгураща. Вызанчен ултыжы вызам берін, ашкага енебе, бишші же, сычу енебе, тебір ултыжы варазым, зендіран үстерес енебе. Вызам шак кооперативсен берін, пұштарын, mëнжын дезен халги самадара, кашны фермерский хужалыға, кашны килди хужалыға пөтчен адалма педивір. Кооператив ергелестегензене республикан ялхушалық министерственче тада агроинновации предприятире сыню канашпа яланах пулышмахадер. Чувашингларым Вали, Екатерина Фомина, Екатерина Данилова, Игорь Ульянов.